Telespettaturi setgħu jsegwu l-avventuri tal-4 personalitajiet li ntażlu din l-esperjenza differenti. Tnejn mill-personalitajiet, Althea Corlett u Phil Cope, li jagħmlu parti mill-kampanja kummerċjali ta' Go, u żewġ personalitajiet, il-preżentatur ta' One Clint Bajjada u l-attriċi komika Manolita Grech. Flimkien qattaw 3 tim fuq dgħajsa ankrata f'Taslima fejn kienu dipendenti fuq it-teknoloġija biex jikkomunikaw ma' barra. L-akbar sfida dik li organizzaw parti fi ġlieda kontra l-ħin. Ikellu xorb għal mitruħ, ridu jġibu palk, dwal, mużika, artisti u l-spettaklu. Fuq kollox ridu jistiednu l-pubbliku biex jattendel dan il-parti fil-Feris ta' Slima. Tkellimna ma' Marcus Golder mill-kumpanija Go. It is really the culmination of a large-scale campaign with the aim of showing our customers as well as the public at large how simple and effective Go's mobile internet services are. And we wanted to do so in a fun and engaging way. L-idea ta' din il-kampanja li reality show kien parti minna kienet tal-kumpanija tal-marketing TBWA&G fil-waqt li Jugs Malta ħadu ħsieb l-attivitajiet li saru fuq id-dgħajsa. L-istazzjon One wassal xandira ta' kwalità lill-eluf li segwew mid-djar tagħhom.